Together, growing in faith, changing communities. About the moment of transitioning. Ukuthi kwesikhathi uma uNkulunkulu eguqula izimpilo zethu ufika nento ebonakala sengathi i-chaos. Ufika nento ebonakala sengathi izosilimaza. Ufika nento ebonakala sengathi ingubusha kanti yena usuke esevula umsebenzi, usuke eseqala into entsha empilweni zethu. Thandwa zami, kunenkonzo evukayo kumina uma uNkulunkulu elungisa izinto. Kuvuka inkonzo kaJakobe uma kumele abuyele kwabo. Lithi izwi likaNkulunkulu wawelisa amakhosikazi akhe nabantwana nemfuyo, kodwa kuthe sekumele kuwele yena, izinto zangaba lula ngendlela ebelula ngayo ekubhelezela abanye abantu. Ngifuna ukuthi kungenzeka empilweni yakho ukuthi izinto azikho lula. Kungenzeka empilweni yakho ukuthi wena njalo kumele ulwe ukuze izinto zakho zilunge. Abantwana bakho kumele baphande, bakhwande, bamemeze, bakhale ukuze izinto zilunge. Kungenzeka uyayibuza, kungani kweminye imizi kulunga kodwa kokwami kungalungi? Kungani bangihambisa abanye kubalungela kodwa bakuyimina kungangilungeli? Konzo uNkulunkulu asinikeza yona in this moment of transitioning, enkonzo yokuba sithembe icebo lakhe, sithembe afuna ukukwenza ezimpilweni zethu. Ngibuka uMaria ephuma emzini wakwabo eya ku-Elizabeth ehamba nosizi olusenhliziyweni yakhe, kodwa engazi ukuthi uhambisa isibusiso umuntu azohlangana naye. Thandwa zami, ngibuka impilo yethu njengabantu. Ikuphi uNkulunkulu akubekile enhliziyweni yakho? Konkuhlabeleni engimthandayo uMama othi mangisondele kuwe Nkosi, uthi nangenhlupheko ngiyasondezwa, nangosizi nangenyembezi ngiyasondezwa uNkulunkulu. Phuzu lami lesibili engilibuka ngimthande ngoMaria, uyangena emzini ka-Elizabethi, abingelele u-Elizabethi, maqedane umntwana eswini naye ajabule. Thandwa zami, uthi u-Elizabethi, uthe ungangibingelela umntwana wajabula, kwenziwe yini ukuba unina womsindisi ahambele ngakini? U-Elizabethi uyakwazi ukubona ubuhle la uMaria ezibona khona
esehlulekile. uMaria uya Elizabeth eyokhala, uMaria uya Elizabeth eyolila, uMaria uya Elizabeth engaqondi isimo asebizelwa kusona. Akube kulula ukudideka bese siya kubantu sithi bazosiza kanti bazosilahlekisa. uMaria uya Elizabeth eyofuna usizo kanti uMaria akazi ukuthi usizi lwakhe luyisibusiso kuElizabeth. Uthi uPostoli Pauli mekhuluma athi our suffering fulfill and complete what is lacking in the passion of Christ. Ngenhlupheko zethu ngamanxeba kaKristu siyasindiswa. Kwesinye isikhathi kuyavuka kumina ukuba masingalibalekeli ukuhlupheka, masingalibalekeli usizi, masingasenqeni isiphambano, ngoba uNkulunkulu kunento ayenzayo kuthina. Uthi evangelini lukaLukas uma ekhuluma noPetrus uthi, Petrus, bheka uSathane ufuna ukuzuza ahlenge njengopolweni, kodwa khululeka nawe sengikhulekele. Izilingo zizofika, izishabo zizofika, ukuhluleka uzofika, kodwa sengikhulekele. Kwenziwe yini ukuba uNkulunkulu angenzele lokhu na? Kwenziwe yini ukuba uNkulunkulu angiphe engakufanele? Kwenziwe yini ukuba uNkulunkulu amukele ezandleni zami ezingcolileyo? Kwenziwe yini uNkulunkulu abeke amazwi okuphila endlebeni zami ezimbi ezingcolile zenkohliso? Kwenziwe yini ukuba uNkulunkulu akusise isibeletho sami ngabantwana abanje ngingahambanga kahle mina empilweni yami? Kunezinto uNkulunkulu asipha zona, not because zifanele, kodwa ngoba lokhu afuna ukubusisa uzokuvusa kubantwana bethu. Khona inkonzo uNkulunkulu ayivusayo uma uElizabeth esehlangana noMaria. uElizabeth uxoxela uMaria imfihlakalo, uthi ngesikhathi umbingelela uthi umntwana wami kunento ayizwile waseyagquma ngaphakathi. Mhlawumbe ngiyabuza ukuthi abantu engikhuluma nabo, engihlangana nabo, engizwana nabo, ngabe ngikuphila yini kubona noma ngikubutha? Ngazi ngiletha okuhle noma okubi? Okunye engikhuluma ngakho engithandayo uMaria akushoyo, uthi umoya wami uyayitusa iNkosi, athi nomphefumulo wami uyesasa ngoNkulunkulu umsindisi wami. Thapha zami siyathanda leli vumo likaMaria ebonga amandla kaNkulunkulu, kodwa inkonzo esiyikhohlwayo ukuthi uMaria uyisho lento umntwana usaseswini. uMaria uyisho lento uJosefa usafuna ukudivosa. uMaria uyisho lento izwe alakalazi ihlazo elimenzele lona. Kunenkonzo uMaria asifundisa yona ukuthi noma kunje kodwa Nkosi usalungile. Inkonzo yokwamukela isipho lesabelo engisinikezwa sona. Inkonzo yokwamukela inhlupheko bantwana bami. Inkonzo yokwamukela ukugula emndenini wami. Inkonzo yokwamukela ukungasebenzi ekhaya lami. Inkonzo yokuthi Nkosi noma kunje uma wengithanda nami ngiyavuma. Mhlungu ithandwa zami kunzima,
kwesinye isikhathi ukuyabukela inkonzo kaNkulunkulu ngoba sisuke singayiqondi, sisuke singayazi. Kodwa uMaria namhlanje ufuna ukunika uJehova udumo. uMaria namhlanje ufuna ukuphakamisa amandla nemangaliso zikaNkulunkulu. Kunezinto ezibili ezivukayo enhliziyweni yami ngoMaria edlulisa uNkulunkulu. Eyokuqala itholakala lapho abantwana baka-Israyeli behamba bethunyelwe ukuba bayobuka izwe laseJeriko. Uma bebuya bathi abantu esibabukile, abantu esihlangene nabo, athi laba bantu bayidlakela, bathi thina sizibona singamaqhwagi phambi kwabo. Have you noticed ukuthi that's how they saw themselves? It's not how abantu baseJeriko saw them. Kwesinye isikhathi siyalwa nabantu bengakithi. Kwesinye isikhathi siyazenyeza abantu bengashoyo. Kwesinye isikhathi siyazibopha abantu bengasinakanga. Kwesinye isikhathi siyangena entweni size singalali, size sicabange, size sithathe sibeke esigwebe, size sikhansele, size siphume, size senze konke ukuqinisa silasaka. Kunabantu asebakhulumisi namhlanje, kunabantu asingahambelani nabo namhlanje, kunomndeni ongasabhekani, kuney'ngane zendawonye ey'thakathanayo. That's how I saw myself in your presence. Khona abanye abantu abalinyazwa impumelelo yakho, khona abantu abalinyazwa zibusiso zakho, khona abanye abantu abafuna bengelutho noma ufuna ukubahlakula bayibone ngathi uzohlekisa ngabo. Thina namhlanje Mntaka Maria bazibona bengelutho phambi kwalaba abayabona. Mhlawumbe silimele by how we saw ourselves. Unless I'm willing and able to deal with my past, I'm deemed to be a prisoner forever in my future. Unless ngikwazi ukubuka izinto ngidile nazo ngizelaphe, ngiyohlezi ngilwa nabo bonke abantu engihlangana nabo. Umuntu inkosi usazi. Abanye abantu singabana nabo ngoba ngibuke ngangamthanda. Abanye abantu singabana nabo asikho izimpi zami naye, ngilizimpi zakhe naloya ongumngani wami. Wenzeni ungamfuni angemphiwanga? Thina namhlanje uNkulunkulu uma bezibuka like grasshoppers uthi akukona kodwa mina ngidalwe ikhona. The second point thina Maria mayibonga uNkulunkulu osizi nabhekana naye inkonzo yodumiso. Izizwe kaNkulunkulu Joshua wathi madoda anike lizungeze umuzi waseJeriko, athi anike lizungeze, ningabuka abantu enibasabayo, ningabuza ukuthi nizolwa kanjani leli, athi izungezeni ngenkonzo yodumiso. Thandwa zami besiyiswele inkonzo yokumdumisa uNkulunkulu noma ukudla kungekho, yokumdumisa uNkulunkulu noma abantwana bakho bengasebenzi, yokumdumisa uNkulunkulu noma abantu behlekisa ngawe, yokumdumisa uNkulunkulu noma abangani bakho beqashwa phambi kwakho, yokumdumisa uNkulunkulu noma umyeni wakhe sehlekisa ngawe, yokumdumisa uNkulunkulu noma izwe sehlekisa ngawe. Wake wahlala umlingo uNkulunkulu, bonke abanye abantu bayitshela ukuthi sifuna ukubona kuzokwenzakalayo, kodwa uthi Nkosi le nkonzo obheke kuyona inkonzo yokudumisa.
isigaba esifikayo empilweni yomuntu ukuthi inkosi kukodwa emfela ukwenza inkonzo yokudumisa wena. Khona inkonzo evukayo mina ithandwa zami uma ufunda incwadi kaJona, uNkulunkulu uthuma uJona ukuba aye eNinive yena uyethalashishi. Kodwa indaba engiyithandayo lithi izwi kaNkulunkulu esehlele esikebheni thiwa kwavuka isivunguvungu. Uma sivuka isivunguvungu wonke umuntu uyabheka, wonke umuntu uyathatha, kodwa kukhonolele. Bese fika ophethe lesikebha athi sukuma na ukhale uNkulunkulu wakho, athi hleze susinda. Ngihlele enkonzweni yokudumisa uNkulunkulu. Khona izinto esibalekelana nazo, khona izinto esingafuna ukubhekana nazo, khona izinto esingalasike siyohlala nabanye abantu. Kanti bengiswele inkonzo yokuthi inkosi la ngihambalele khona, la sengidukele khona, la sengihlezi khona, la sengiduduzwa khona, bengicela ukukhumbula ukuthi ngubani, bengicela ukukhumbula la ngithunywe khona, khona ngiyokwenza okufiswa inhliziyo yakho. Konzo enye evukayo kumina uthi uMaria, kwenzeke kanjani ukuba lokhu kwenzeke kumina? Aphendula uMaria athi uNkulunkulu ubhekile uphansi begcikazi yakhe. Uthi obhala kahle encwadini kaJakobe athi masiyithobele esandleni somusa sikaNkulunkulu, athi khona uyakusiphakamisa isikhathi esifaneleyo. Thanda zami, inkonzo uNkulunkulu engibona esibizela kuyona inkonzo yokuhlela ngezansi, inkonzo yokuthi uNkulunkulu wami ikuphi ofuna ukuba ngifunde, ikuphi ofuna ukuba ngikulungise, ikuphi ofuna ukuba ngikushintshe, ikuphi ofuna ukuba ngikwenze ngendlela ehlukile. Balekele inkonzo yokuhlela ngezansi, ngoba leyo nkonzo inqoba inkonzo kamina. Iningi lethu lilinyazwe inkonzo yokuthi mina ngisoze ngatshelwa. Ekugcineni ithandwa zami, inkonzo engifisa ukuhlala kuyona, the Almighty has done great things for me. Holy is his name. Athi uDavide, bonke uJehova umphefumulo wami. Athi lakho konke phakathi kwami, athi akubonge igama lakhe elingcwele. Konze ngifisa ukuphetha ngayo manje inkonzo yokubonga. Mangapheli ukubonga olimini lwami, mangapheli ukudumisa uNkulunkulu empilweni yami. Kuvuka kumina inkonzo kaJobe athi selahlekelwe ikona konke, eseshonelwa abantwana bakhe, athi ngiyabonga Nkosi, kakade ngafika ngelutho, ngiyohamba ngikelutho. Athi uJobe esahlele enkonzweni yokulahlekelwa abantwana, ashawe ngamathumba emzimbeni wakhe, athi unkosikazi awuthuki ngani lo uNkulunkulu maqeda ukufe. Athi uJobe ukhulumisa okwesibula, athi angikwazi ukwamukela okuhle kuNkulunkulu bese ngiye ukwamukela lokubi. Thandwa zami, inkonzo engifisa ukuphetha ngayo le ntshumayelo, akubonga uNkulunkulu ekufaka uswazi. Uthi Nkosi ngiyabonga uswazi oluba, uthi Nkosi ngiyabonga imvimbo. Athi ubhala kahle encwadini kaIsaya athi ngemvimbo yakhe sasindiswa. Makasihawukele uNkulunkulu uSomandla sibusise asivikele ngegama likaYise benendodana nomoya ogcweleyo. Siyabonga Jesu, ngalo muso ngaka,
Sina so